Nirimana udasiba Juhoru isenga kandi uyumvire Imana ibikoze ihabwa icubahiro. Amen. Mu by'ukuri ubu hari ingorane nyinshi mu isi mu bihugu byose, hariho ifu, hariho byinshi n'intambara zugarije isi yose, ariko dutanze pole ku bantu bose. Nk'uko twasomye hano mu rwandiko rwa mbere rwa Petero, ibice 2 umurongo wa 4 kugeza ku wa 6. Uyu munsi nifuje kuko duhera ku murongo wa 7. Urwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 2 umurongo wa 7. Nuko rero mwebwe ubwo mwizeye muzi ko ari iby'igiciro cyinshi koko, naho kubanga kwizera ibuye abubatsi banze niyo ryahindutse irikomeza imfuruka, nibuye risitaza n'urutare rugusha, basitara ku ijambo ry'Imana ntibaryumvire, kandi ari bo ryagenewe. Amen. Amen. Twasomye kino gitabo, kini gitabo ciza. Urugwandiko n'urwandiko Pawulo yandikiye abantu babizera bari baratatanye, bahura n'intambara nyinshi kubera kwizera no kuvuga Yesu Kristo. Bahura n'intambara z'abantu babatoteza, babagirira nabi kubera ko bahamya Yesu Kristo. Baratatana bakwira igihugu cyose. Petero ayandika runo rwandiko, intego yiwe yarashaka kubabwira ko Yesu ari we buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana riratoranywa ngo abe ari ryo riba ibuye rikomeza imfuruka z'itorero. Kandi yongeraho n'ikindi kintu ngo Yesu uwo niwe mwungeri w'imitima yanyu. Abo bantu abigisha ukuntu bobaho mu isi y'akavuyo, ariko bakabaho mu buzima bwejejwe. Akabasobanurira ukuntu bobaho mu isi y'imibabaro, ariko bakayibamo bishimye. Imana ishimwe. Amen. Cyane icyo ariko ashaka kuvuga, reka mbisubiremo, yariko ashaka kuvuga ukuntu boba mu buzima bwejejwe mu isi y'akavuyo, mu isi yanduye, mu isi irimo ibibazo, mu isi irimo ingorane, mu isi irimo ibyaha. Akasubira akongera akabigisha ukuntu bogira ibyiringiro mu bibazo, mu ngorane, mu mibabaro yabo, bagakuramo ibyiringiro bibatera ibyishimo. Amen. Yandika kino gitabo harimo ibice nka 3. Harimo igice cya mbere, ni uguhera ku murongo ku gice cya mbere nyine, ukageza ku gice cya 2 ku murongo wa 12. Yavuze hejuru y'ibyiringiro bizima, cyangwa se avuga hejuru y'icyo tuba twita ngo ni holy life, ubuzima bwejejwe, kubaho mu buzima bwejejwe. Igice cya 2 kigize kino gitabo ni guhera ku gice cya 2 nyine umurongo wa 13 ukageza ku murongo wa 3, ku gice cya 3 umurongo wa 7. Aha cyane cyane yari kuvuga guca bugufi munsi cyane y'Imana no kubaha, guca bugufi tukubaha Imana. Akavuga icubahiro c'Imana ko gikomeye, tugomba guca bugufi tukubaha.
igice cya nyuma arico gice cya gatatu ni ku gice cya gatatu umurongo w'umunani kugeza ku gice cya gatanu umurongo wa 11 yavuze hejuru y'imibabaro yacu Amen. yongeraho n'imibabaro ya Kristo. Petero yandika urugwandiko yariko ashaka gukomeza abantu cyane bari mu bibabaro, bari mu bibazo. Abakristo ibiza bibabaza abandi ibo sivyo biza bibabaza. Yego. Abenshi bazababazwa no kuribwa k'umubiri, abandi bakababazwa no gutakaza inshuti, gupfusha, abandi bakababazwa n'ubukene, abandi bakababazwa n'ibindi bene ibyo. Ariko abakristo umubabaro wabo ahenshi ushingiye ku buryo botandukana na Yesu Kristo. Ikintu cotuma cyangwa se force imbaraga zituruka hirya zibasunikira kwanga Kristo. Ico nico kibabaza abakristo cyane kurusha ibindi byose, kuko bamenye ko Yesu Kristo ari we buye riza rikomeza imfuruka. Niko na Yesu yavuze, yaravuze ati ibi byose ntibibagore, ntimukibaze ngese muzoga iki, ngese tuzayemwa iki, ngese tuzambara iki, ngo kuko ivyo n'abapagani bazabikora, kandi mwebwe ntimwari mukwiye kuvyibaza ivyo, ngo kuko iso wo mw'ijuru azi kuko mubikwiriye ivyo byose. Arababwira ngo mwebwe ibyanyu ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwabo, ngo ibindi byose donc ivyo bindi byose ni ivyo muzongererwa. Ariko icambere cibanze inza ntangara iyo nsomye Bibiliya, inza ngera aha hantu intumwa Yesu yajanye nazo gusenga muri Bukari mu gashamba k'Igetsemani umunsi wa nyuma. Arababwira ngo mwihangane mubane naje isaha imwe gusa. Ngo aragenda yigira imbere ngo agaruka asanga basinziriye. Abantu ukuntu bazananirwa guha ivy'agaciro. Arababwira ati mwananiwe kubana nanje isaha imwe gusa, imwe gucya gutoki. Ngo barangize baramubwira ati ko turumva umutima ubishaka ariko umubiri wananiwe. Iyo uvyumvishe wogira ngo none nyine bashubije igisubizo kirico nyacu. Ababigishwa abangaba bamaze gutandukana na Yesu Kristo bagiye kuroba, barara baroba ijoro ryose, niko ntiyagira n'umusinzira. Igitangaje ntiyagira n'umusinzira, ariko aba nibo bananiwe kubana na Yesu Kristo isaha imwe ni imwe gucya gusa. Nimwumve ivyo duha agaciro k'abakristo, ivyo duha agaciro nivyo turivyo. Ni ukuvuga ngo bananiwe guha agaciro k'isaha imwe yo kubana na Yesu Kristo, bakumva bararemererewe, bakumva ibitotsi bibaye byinshi, bakaruha bagasinzira. Ariko baheza agaciro ijoro ryose ry'amasaha menshi, ntazi umubare wayo. Bibiliya ntivuga ngo wenda, iravuga gusa ngo baraye baroba, barara baroba ngo bazunguruka bakubita hirya no hino barahebura. Ni ukuvuga ngo baraye baroba kugeza mu gitondo bariko baroba, ntibasinzira, barara bariko baroba burasha bakeraho, ntibasinzira, ntibahunikira. Ni ukuvuga ngo ivyo nivyo bari bahaye agaciro, nivyo bari bitayeho. Ndabashimira abantu b'i Buraya mufite ico mwaturushije, iki co guhura ku murongo mugasenga mukibuka Imana, kuko isaha imwe gusa imbere y'Imana iraruta iminsi 1000 yo kuba ahandi. Isaha imwe gusa yo kuba mu nzu y'Imana. Mu by'ukuri mwaraturushije, niyo muzumva twenti tumenyereye kubwiriza kuri ku murongo gutya biza bitugora, ariko mwebwe
mwabisobanukiwe cyane kandi murabimenya kuko ari iby'agaciro kandi biza bifasha imitima yacu bikomeye nubwo akenshi tutaba tubishoboye. Rero ejo twaganiriye rino jambo tuvuga ko Yesu Kristo ari we buye ryanzwe n'abubatsi. Bararigenzura babona mu nzego zose ridakwiriye, babona kuko ritokora ridafite agaciro, ariko ngo ku Mana ngo ryaratoranijwe kandi ribijya igiciro cyinshi. Ni ukuvuga ngo rifite igiciro, ikindi kandi ryaratoranijwe, riboneka ko ari ryo buye rikwiriye kuba irikomeza imfuruka. Niho twavuze ijambo Petero yavuze ngo nta rindi zina mu isi no mu ijuru ryahawe abantu ngo bashobora gukirizwamo ngo keretse izina rya Yesu Kristo. Ejo turavuga ngo twubake kwizera kwacu, Imana ishimwe, kuri iryo buye, kuko ngo abubatse kuri iryo buye bose, baba abagabo, baba abagore, baba abasore, baba abana, ngo umuntu wese wubatse kuri iri buye ngo ntazakogwa n'isoni. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo ntazakogwa n'isoni, ahubwo azahorana ibyishimo kuko yubatse ahantu hakwiriye, yubatse ahantu hakwiriye, yahagaze ahantu nubwo ibigeragezo bizaza, nubwo ingorane zizaba, nubwo isi izashira, nubwo n'ijuru rizakugwaho, wewe kubera kuko kwizera wakumanuye kwibuye, uzahagarara mu kwizera, Imana ikuremere iyindi si y'amasezerano, kuko isi yose n'ijuru ryose bizaba byashize. Abantu benshi badafite kwizera tuzareba aho bazosigara bahagaze nyuma y'isi n'ijuru bimaze gukugwaho, kuko turabizi n'abanyabwenge barabizi, bazababona ko isi izoshira, bakabona ko n'ijuru rizoshira, kandi barabizi ko byashaje, kandi ntibishajishijwe n'imyaka bimaze biriho, kandi ntibishajishijwe n'uko byakoze imirimo myinshi, ahubwo bisazishijwe n'imirimo mibi ikoregwaho. Imirimo isi ikora bitugaragariza ko yashaje, ijuru ryashaje, kandi bizakugwaho. Nibirangiza gukugwaho, uwizera, Imana ishimwe, uwizera umwe, uwizera aho azaba ari hose, iwe Imana izamuremera iyindi si y'amasezerano, kuko ahagaze kwibuye rikomeza imfuruka. Uyu munsi rero turaguma tuvuge hejuru y'ibintu tugomba kubakisha hariya, tugomba gushira hariya kuri iriya buye. Ikintu nongeraho ku byo navuze ejo, ndongeraho ubumwe. Nimba dushaka kubakwa kwibuye rikomeza imfuruka, tugomba kuba umwe. Niko Yesu yavuze mu gitabo cya Yohana ibice 17 umurongo wa 20 kugeza ku 24. Yesu yasenze isengesho ryiza cyane asabira intumwa ze, aravuga ngo sinsabira aba bonyine, ahubwo ndasabira n'abazemezwa n'ijambo aba bazovuga, abo abazemezwa n'ijambo aba bazovuga, kugira ngo babe umuntu umwe. Imana ishimwe, kugira ngo bagire ubumwe. Ubumwe ni ikintu cyiza, ubumwe nico kizatugaragaza ko turi abigishwa. Hari ikintu Yesu yavuze ngo abantu ikintu bazobamenyeraho kuko muri abanje, muri abigishwa banje, si uko muzakora ibindi bintu, ahubwo nuko bazabona gusa ko muri umwe, uje mukundanye. Nibabona murakundanye, bakabona mugira urukundo, ico cyonyine kirahagije kugira ngo abantu bamenye ko muri abigishwa baje. Amen. Icyo kintu ni ikintu cyiza, ubumwe. Nimba dushaka kubaka
kuri uru rutare. Uru rutare ni urutare ruza ruzana ubumwe, ni urutare ruzana ubumwe. Bibiliya izitubwira ngo itorero rigomba kuba rihuje. Umubiri wa Kristo ntitugomba kuwugira ibicagagure ngo usange bamwe biremye ibice. Kakujya Pawulo yanditse runo rwandiko rw'Abikorinto abereka abantu bari bariremye ibice, akaza bacaha akababwira ngo umubiri wa Kristo muwugizemo ibice. Ntitugomba kugira ibice. Nimba turi abakristo, nimba dukeneye kubaka ku rutare hariya kwibuye rikomeza ifuruka, ntitugomba kugira ibice muri twe bigaragara. Amen. Ibice bigomba kuvamo tukagira ubumwe. Kandi ubumwe simvuze ngo amadini yose ngo yoba rimwe, ntibishoboka, biragoye. Ni nkuko wovuga ngo isi yose ibe mu nzu mu wawe, ntibizokunda. Ariko nubwo twogira amazu atandukanye, bizotubera byiza kuruta ko twotandukana mu mitima, twotandukana kuko adresse si ikibazo, ariko ikibazo ni imitima y'itorero. Kuko itorero ni imitima yahamagawe ihujwe hamwe. Nizoza ngera i Buraya nkabona abakirisitu ntaco bitwaye amadini barimwo, ariko izamenya ngo naho twahuye n'abera. Ningera muri Afrika kabona abakirisitu, menye ngo turi umuntu umwe, menye ngo turi umwe nabo, menye ngo aha ni iwacu, aha ni iwanje. Nawe nugera hano muri Amerika ukambona cyangwa ukabona undi muvandimwe n'abandi bari hano ni benshi, uzumenya ngo wageze iwawe, wishire wizane, wumva umutima wawe uri konekite n'uwanje. Bavandimwe, Yesu akomeza asenga, aravuga ngo ndabasabira kugira ngo babumwe. Kandi ntiyavuga ubumwe bworoheje, aravuga ngo nkuko nje nawe turumwe. Ni ukuvuga ngo jewe na data turumwe. Nimwumve namwe ubumwe buri hagati y'Imana data n'umwana. Nimwumve ubwo bumwe buri hagati, no kubisobanura no kubitekereza ntibishoboka, biragoye kutandukanya. Aravuga ngo ubwo bumwe uko bimeze kuri nje nawe, ariko nabo babumwe. Amen. Iryo ni isengesho rya Yesu, ariko asenga aravuga ngo ndabasabira kugira ngo babe umwe kuko na nje nawe turumwe. Imana idufashe tugira ubumwe. Amen. Tugira ubumwe, kuko ahantu hatari ubumwe ni kenshi, ahantu hatari ubumwe Imana ntizikunda kuhagaragara. Kuko Imana ikunda ahantu hari ubumwe. Ahantu hari ubumwe akenshi Imana izigaragara. Imana ikunda ahantu abantu bahurije bafite ubumwe. Yesu akomeza gusengera isengesho, abwira asengera abigishwa be, aravuga ngo ko ndasenga kugira ngo n'isi iyi ngiyi ibimenye kuko wantumye, kandi naje nkabatuma. Intego cyane yari ko ashaka kuvuga ni ukugira ngo babumwe. Ubumwe ni ikintu cya mbere kandi cyiza, nta kindi kintu gihuye naco. Kuri uru rutare, kuri iri buye rikomeza imfuruka, ntiho kubakwaho ibice, ntiho kubakwaho amacakubiri, ntiho kubakwaho ibintu bene ibyo. Keretse ikintu kizacubakwa hariya ku rutare. Wozana navuze ibintu byinshi, cya mbere no kwizera. Mvuga ni imirimo tuba dukora myiza, cyangwa se imbuto z'umwuka, imirimo twera. Ariko cyane nashatse gutarura ikintu cya gatatu c'ubumwe, kugira ngo urutare tugubakeho dukomere, duhagarareho, ntitugwe, ntiduhanuke, ntidutibuke,
ntitunyeganyege nuko tugira ubumwe kandi ubumwe bwa gikirisitu, ubumwe bw'abakirisitu butari ubumwe bundi, ahubwo ubumwe bw'abakirisitu. Tube umwe, duhuze, dutekereze kimwe, dukore kimwe, dukorera Imana twese turiko tuyireba dushakisha Imana. Ikintu ca kabiri, cyangwa se congeyeho, kuko simba imenye nimero aho tugeze, ariko ikintu congeyeho aha kuri uru rutare, tumenye ko ariho imigisha yacu ituruka. Amen. Imigisha yacu nta handi yoturuka, ituruka hariya kuri rura rutare. Kandi iyo migisha, abantu benshi bibwira ko imigisha yacu ari ukubyara abana, ugatunga, ukubaka amazu, ugatunganirwa, bakabona ko iyo ariyo migisha. Ariko wo kwitonda ugatekereza, wosanga atari iyo migisha, kuko iyo si yo migisha Imana ivuga. Ariko imigisha, umugisha wa mbere uruta iyindi ni ukugira agakiza. Amen. Kuko agakiza ubwako kaza gatera umuntu ibyishimo nubwo yoba ari mu bibazo. Kuko ubwako ni ibyishimo. Hano hariho amagambo abiri y'Icongereza, murambabarira kunze kubikoresha. Ibo bazatandukanya happiness na joy. Twebwe iyo uvuze uvuga gusa ngo ibyishimo. Ntitutandukanye ibyishimo, happiness n'ibyishimo bya joy, ntituzi kubitandukanya mu mvugo yacu. Hari kenshi umunezero, ibyishimo, sinzi nimba ari uko sinomenya kubitandukanya neza kubera wenda kutamenya imvugo cyane, ariko mu Cyongereza ibyo birumvikana. Happiness ni ibintu bigutera kwishima, cyangwa se ibintu bigutera kunezerwa. Tuvuge ku rugero, ni ibintu biba bihapeninga, biba biba. Happiness comes from something happening. Ibintu biba biba, nimba hariho ibintu biba biba, ibintu ukabona ubutunzi bwawe ko buragenda neza, ukabona uri kurabyara abana, ukabona abana bawe ko bariga neza, ukabona ibintu byose byawe ko biraba bije imbere. Ico gihe uzugira ico baza bita happiness. Ariko joy, ntuzugira joy, ntuzugira ijambo joy, ibyishimo byo mu mutima. Ibyo ntibizanwa, nivyo nashatse kuvuga, ntibizanwa bihushuka bikubaho. Ibyo biba indani muri twe. Ndibuka Yesu yohereza abigishwa biwe 70 ngo bagende babwirize, bakora ibitangaza, bakora ibintu. Baragiye bakora ibitangaza, indwara zirakira, impumyi zirahumuka, bagaruka bishimye cyane, banezerewe. Bagaruka guha Yesu raporo, baramubwira ngo twasenze mu izina ryawe, indwara zirakira, abadayimoni barahunga. Yesu arabareba, abona bishimye, arababwira ngo mwikwishimira kw'ibyo byabaye, mwikwishimira bene ibyo. Si ibyo abandi baza bishimira bya happenings, ibyakoretse si ibyo abandi baza bishimira, ahubwo mwishimira iki? Kuko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Amen. Reka mbabwire, abantu bubatse ku rutaririya barabizi neza ko bafite umugisha, kandi uwo mugisha uzuza n'ibyishimo, kandi ibyo byishimo niko gakiza. Agakiza kacu
ntabwo gashingiye ibyishimo biva ahandi, ntabwo ibyishimo biva ahandi, biva kuko dufite agakiza. Nubwo twaba turi mu bibazo, nubwo twaba dupfushije, nubwo twaba turwaye, nubwo bavuga ngo turapfa, icyo gihe umuririmbyi yaravuze ngo nje ndi umukirisitu nzahora ndiwe, ngo mu byago byose ngeze no kugufa. Ni ukuvuga ngo njyewe nzahorana ibyishimo kugeza gupfa. Nicyo bishatse kuvuga. Ni ukuvuga ngo nimfa nzopfa nishimye kubera kuko nubatse ku rutare, kandi urwo rutare niko gakiza kanje. Nta gakiza negamiye, mbise ubutunzi muri nje budafite uko akagero, kuko mfite negamiye ibuye rikomeza imfuruka, ntabwo ishobora kunyeganyeza. Ikintu congeyeho, umukiranutsi, umuntu azamenya ko afite umugisha tugira, ukabimenya ko ufite umugisha, nuko ibyaha byawe byababariwe. Iyo dusomye hano muri Zaburi igice cya mbere, Bibiri zitubwira ngo, reka turebe muri Zaburi igice cya mbere. Bibiri zivuga ngo hahigwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacu igihe cyacu, ibibabi byacu ntibizabyuma. Icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Amen. Ni ukuvuga ngo iyo wamenye ko wamaze kubabarirwa, udafite ibyaha, utakibagwaho urubanza, icyo gihe umenya ko ufite umugisha. Ibi ni ibihugu ubu igihe ngeze noneho nasobanukiwe n'ijambo amategeko icyo ari cyo. Yego. Nari nzi itegeko nyine n'amategeko nk'uko bisanzwe, kandi nkayasoma hano muri Bibiliya, ariko ngeze hano muri kino gihugu mbona kumenya amategeko ya kera icyo yavugaga, cyangwa se ari amategeko ya Mose, nayasobanukiwe neza ngeze muri Amerika. Bakavuga ngo umuntu yageze atamba ibitambo ngo bigatwikira ibyaha ntibibimareho. Niko hano bimeze. Abo dutuye dusange hano uyu mugabane wenda ni Buraya, niko bimeze. Iyo ukoze icyaha nko mu ibarabara, tuvuge nibyo byaha byinshi dukunze gukora, ukagenda wenda ukihuta ukagendera ku muvuduko mwinshi, polisi igufashe iziguha itike, ikaguheza igihano, ikavuga ngo turakwandikiye ko wakoshe, warenze ku itegeko, wari kugendera kuri 40, none kuragendera kuri 55. Ni ukuvuga ngo tuguhaye itike. Itegeko ryari 40, warengeje ugiye 55. Iyo tike, iyo ubishatse ubona ko warenganye, uzuja mu rukiko, ugashika ukabwira umucamanza, ukavuga akarengane kawe, bati umupolisi yarandenganyije, ukabigaragaza, nawe abari aho ariko agushinja, akavuga ati uyu muntu ndamufashe na kamera, abafite ibyuma bikamera bikabona umuvuduko wari uriho, akabigaragaza, ugatsinda cyangwa ugatsindwa, ariko akenshi tuvuge uratsinzwe. Iyo utsinzwe bazagusha akamande, ugatanga ifaranga zo kwishura cyaha. Hari n'abandi batazabirirwa baje ku bacamanza ngo baje kuburana, iwe gusa agahamagara bati nimumbwire amafaranga nishura, nyishure ahwanye n'icyaha kirangire. Bakakubwira tugenda wishure icyaha cyawe ngo kirangire,
bihwanye n'idolari 200. Mm. Warangiza ukazitanga. Iyo urangije kuzitanga nta rubanza uba ufite, uridegenza, ariko ntibivuze ngo icyaha kirashize, Mhm. kiratwikirwa. Mm. Undi munsi umupolisi nagufata azareba avuga ati wigeze no gukora ikindi cyaha kimeze gutya na gutya na gutya, uti naragikoze narishuye, bati warishuye turabibona, ariko bimenye wicara ubizi ko wakoshe, Yego. ukicara ubizi ngo mfite amatika 3, 4, 5 kandi warayishuye, waratanze ibitambo, wararangije, ariko nanone aho uroye akaguma kagaragara. Izo bintu icyo cyaha kikagumaho kuzogeza upfuye. Mm. Iyo ugiye no muri assurance kugira ngo imodoka yawe uyijane muri assurance ukayijamo, barakubwira ngo ufite itike y'uyu munsi n'uyu wagenze ukunuku. Mm. Bakabibona. Mm. Bati ibyo bintu narabyishuye nararangije, bati nuko warangije, ariko birahari, biragaragara, zo kugwaho niki, ntaco ufite cyo bihanagura, ntaco bikuraho. Iteka ryose bizogumana nawe aho ngaho, ariko ntaco bigutwaye, ntibikufata, ntibigukurura, ntibikugira gute, ariko biraho. Rero twebwe Imana ishimwe, Yesu yaratubabariye ngo arangiza akuraho n'ibyo bindi byose byaturegaga, kandi twaramaze kubabarirwa. Akuraho ndetse aba igitambo rimwe cya burundu, akuraho na biriya bintu byaturegaga bitubabaza, bitwibutsa ibyaha twakoze, bitugarura mu bihe bya kera, bikavuga ngo nubwo wababariwe ariko ndora gasigaye. Yesu ibyo yabikuyeho abibamba hariya ku musaraba. Amen. Ico kintu nico kiza kitwemeza ko twarababariwe. Mm. Izo mbabazi za Yesu Kristo zirahari, twarazibabariwe. Yesu yarazitugiriye, yaratubonye, aratubabariye, atugirira impuhwe, aratwitegereza, abona kuko turabo kugirirwa impuhwe. Amen. Aratubabarira, abamwizeye bakizera ico, abo bafite ubugingo. Amen. Ikindi kintu ciza, twaratoranijwe. Amen. Uwo nundi mugisha. Mm. Bankutekereza ngo ukumeze n'ukuteye. Bibiliya izitubwira hano muri uru rwandiko nyine rwa Petero hano ku bice 2 umurongo w'9 n'uw'10, kuko ngo mwebwe abamaze kwizera runo rutare ngo mwaratoranijwe. Yego. Muba abatambyi, abami n'abatambyi, mugirwa abami. Bibiliya iratubwira ngo ariko mwebwe muri ubwoko bwatoranijwe, Yego. abatambyi b'ubwami, ishangagera n'abantu Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima, ikabageza mu muco w'itangaza. Ariko nubwo yabakuye iyo, hari aho twari turi. Ku gice cya 10 azatubwira ngo kera ntimwari ubwoko, mwebwe ntimwari ubwoko, ariko none kuri none muri ubwoko bw'Imana. Ikindi yongeraho ngo kera ntimwari mwarababariwe, ibicumuro byanyu byari byaratwikiwe kubera ibitambo mwatanze, ariko bihari ntimwari mwarababariwe, ngo ariko none mwarababariwe burundu. Amen. Icyaha cyacu cyakuwe burundu, kiribagirana kubera kwizera urutare rukomeza imfuruka, kubera kwisunga uru rutare rukomeza imfuruka. Undi mugisha twagize nuko twahawe umwuka wera. Amen. Haleluya. Amen. Guhabwa umwuka wera ni privilege, ni umugisha ukomeye, ni igitangaza. Kuvuga ngo
tekereza nawe ngo uri umuntu urimo imana iremera ngo ize ibe muri wewe, iture muri wewe, ibe mu buzima bwawe, igendane nawe, izi kuvugisha ku manywa na nijoro na ku manywa, isaha zose. Bibiliya zitubwira ngo mu gitabo cy'Abaefeso, urwandiko Pawulo yandikiye Abaefeso igice cya mbere umurongo wa 13 kugeza ku wa 14, ngo niwe namwe mwiringiye. Reka ntarebe. Yego. Abantu iyo musoma mu zindi mvugo kugira ngo ukotinge uvuge uko bivuga biza bigora. Yego. Aravuga ngo niwe namwe mwiringiye ngo mumaze kumva ijambo ry'ukuri, ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, kandi mumaze kwizera niwe wabashiriyeho ikimenyetso ari cyo Mwuka Wera mwasezeranijwe, uwo twamuhawe ko ingwate yo kuzaragwa umurage kugeza ubwo ab'Imana yaronse izabacungura ubwiza bwayo bushimwe. Amen. Amen. Ni ukuvuga ngo twahawe umugisha wo kwakira umwuka w'Imana uzabana natwe nk'ingwate, kuzogeza igihe Yesu azoduhera ibyasezeranijwe. Dufite ingwate, dufite icyo dupfunyitse, dufite icyo dufite kuzogeza igihe. Ariko nubwo dufite ibyo byose, nubwo dufite uru rutare, nubwo dufite ibi n'ibindi, Bibiliya zitubwira ngo tube maso. Yego. Haleluya. Amen. Tube maso, twirinde, tureke kwiyara, tureke kwirekura. Iyo dusomye Bibiliya hano mu gitabo cya Yuda, urwandiko rwa Yuda igice cya mbere umurongo wa 3, hazavuga ngo bakundwa, ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, niyumvise mpaswe no kubahugura kugira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe, bakazageza iteka ryose. Impamvu turwanira ibyo kwizera abera bahamagariwe rimwe kugeza iteka ryose, ni ukuvuga ngo tugomba kuba maso tugakanguka. Ntabwo tugomba kwicara ngo ngo twaratsindishirijwe, ngo twahawe byose, ngo nuko byararangiye, ngo twijyamire, ngo dusinzire. Iyo teoloji nje sikwizimbwira. Bibiliya uko ivuga iravuga ngo duhaguruke tugwanira agakiza abera bahawe bose rimwe, tukagwanire. Tugomba guhaguruka tukagwanira. Muzi impamvu tukagwanira? Hano ku murongo wa 4 hazavuga ngo kuko hariho bamwe baseseye muri mwe rwihishwa. Yego. Hari abantu baseseye rwihishwa, bashaka gukura abantu hariya ku ibuye rikomeza ifuka. Barashaka ngo tuhave. Ngo kuko hariho bamwe baseseye muri mwe rwihishwa, kandi abo ngo bagenewe gucigwaho iteka, ngo ni abantu batubaha Imana, bahindura ubuntu bw'Imana yacu isoni nke, bakihakana Yesu Kristo ari we wenyine databuja n'umwami wacu. Aba bantu baseseye muri twe rwihishwa tugomba kubirinda, ndetse bibaye ngombwa tukabagwanya, tugwanira agakiza. Yabagereranyije n'abantu batatu bakera bo mu isezerano rya kera. Hano muri iki gitabo aravuga ngo abo ngo bagiye mu cyaha cya Kayini. Kayini ni umugabo wari waramunzwe n'ishari, agirira ishari mwene nyina bose beri rimwe,
yabona atanze igitambo nawe akumva bimuteye ishari, yumva atose, akumva biramubabaje. Imana iraruhira mugenderera, iramubwira ngo Kayini wirinde ntugire icyo ukora, kuko nawe wokora neza ugakora ibintu byiza, ugakora nk'ibya murumuna wawe, ugakora ibintu byiza nawe wo kwemerwa, ntugire ishari. Ariko nugira ishari, icyaha kiriko kiritugatuga imbere yawe, kandi n'ibyawe ngo we ubitegeke. Ufite imbaraga, ufite ubushobozi. Yemwe izatangara n'Imana ukuntu izitanga uburenganzira, igaheza umuntu mu mutima wiwe ikamuha uburenganzira bukomeye, ikamuha n'uburenganzira bushobora kwihakana n'Imana, kandi ariyo ayibumuha, ariko ikamuha n'ubushobozi bwo gushobora kuyihakana. Ni igitangaza. Imana iramubwira ati ibintu biri mu maboko yawe Kayini. Iki gitabo kigereranya abo baduseseyemo rwihishwa nk'abene Kayini. Yego. Abo bantu Bibiliya iravuga ngo abo bantu bafite ishari na Kayini. Bagereranya na Kayini, umuntu w'ishari, umugabo w'ishari, ufitiye murumuna w'ishari, ufitiye murumuna we bonse ibere rimwe ishari, akageza hamwica. Barasura bagereranya n'umuntu wa kabiri wo mu isezerano rya kera, Balamu. Baravuga ngo abo bantu babaseseyemo ngo biroshe mu cyaha cya Balamu. Ni ukuvuga ngo Balamu yakunze impiya. Nimurebe ibyaha byombi mvuze, aba bagabo babihagarariye baduseseyemo rwihishwa. Nimba bataturimo nyine, nimba bishoboka tubarwanye, duhaguruke turwanye Balamu. Balamu ni ukuvuga ngo ni urukundo rw'impiya, gukunda ifaranga. Abantu bari mu guhemuka ku bintu bijanye n'ifaranga cyane, ariko abo ni abatembeye mu cyaha cya Balamu. Yego. Icyo cyaha kirahari, batembeye mu cyaha cya Balamu cyo gukunda ifaranga, cyo gukunda impiya. Icyo abo baraduseseyemo, baseseye hariya, barashaka gukura abantu hariya ku rutare, barashaka gukura hariya twegamiye kuri ruriya rutare, kuri ririya buye rikomeza ifuruka, baradushaka ngo tuhave. Abo ni bene Balamu. Bagereranya kandi n'umuntu wa gatatu wo mu isezerano rya kera, bavuga Kora. Kora niwe wazanye amacakubiri mu Banyisiraheli. Ni ukuvuga ngo bafite amacakubiri. Abo bantu uko ari batatu, umwe Kayini ni ishari, Balamu ni irari ry'ifaranga, naho Kora ni amacakubiri. Ngo mwirinde muhaguruke, mfite umwete wo kubandikira. Uyu ni Yuda wanditse, aravuga ngo kugwanira agakiza ngo abera bose bahawe rimwe, ngo kubera kuko hariho abantu baduseseyemo rwihishwa. Abo bantu si abantu komutere, ariko ni imyuka ya Kayini, ni umwuka wa Balamu, ni umwuka wa Kora. Iyo myuka ko ari itatu yaseseye mu itorero ry'ico gihe. Utekereza ico gihe Yuda yanditse, n'ubu abadayimoni ntibaza basaza, n'iyo myuka n'ubu iracarimo, iyo iracari mu bantu. Abasura bigereranya n'ibintu ngo abo bantu ibyo bimeze nk'ibintu, agereranya n'uruhu ibintu bisanzwe bine. Aravuga ngo baza bagenda ngo bameze, iyo bari ko bagenda ngo bameze nka kujya kw'ibicu bitagira amazi. Yego. Asuragereranya ikintu cya kabiri ngo ni nka kujya kw'ibiti byakokose amababi yose. Ikintu cya gatatu agereranya ngo ni nka kujya ko umuraba mu nyanja.
ikintu ca kane aravuga ngo n'inyenyeri zazimye ziri mu mwijima zirindiriye kuzocibwaho iteka. Bavandimwe, tube maso Yego. ubwo twubaka ku rutare. Nimba dushaka kubaka ku rutare, twubake ku rutare tuhategereje ko tuhagirira ubumwe, tuhategereje ko tuhagirira umugisha, tuhategereje ko ivyiringiro vyacu bitazokorwa n'isoni. Ariko rero twirinde, niko Bibiliya yatubwiye hano twasomye ku gice ca karindwi, nako ku gice ca kabiri umurongo wa karindwi, ngo nuko rero mwebwe ubwo mwizeye muzi ko ari ivy'igiciro cinshi koko. Murabizi, mwarizeye mubizi neza kuko ari ivy'igiciro cinshi koko. Ntawe n'umurinda kutubwira ngo kubaka kuri Yesu Kristo ngo bifite agaciro cangwe ntako. Turabizi kandi umuntu wese agomba kubimenya, kuko kubaka kuri Yesu, kubaka ku rutare, kwibuye rikomeza imfuruka, n'ivy'agaciro kenshi koko. Naho kubanga kwizera, ibo bafite ikibazo. Iri buye banze niryo ryahindutse irikomeza imfuruka, baragira gute? Ngo nibuye rizabasitaza. Niko vyanditse ngo ndashira muri Siyoni, ngiye kuzana isiyoni ibuye rigiye kuzamuka rifunuke hariya muri Siyoni, ngo rizaba ari ibuye risitaza, ngo rizaba ari ibuye rigusha, kuko ngo abantu bazoza basitara ku ijambo ry'Imana. Yego. Ibintu ni bibiri. Iyo umuntu yizeye afite umugisha, ariko utizeye ahora asitara, asitara ku ibuye rikomeza imfuruka. Umugisha twahawe, amahoro dufite, ivyishimo vyacu ntibiva kubihushuka, kubyo tureba n'amaso, kubyo tubona, ahubwo biva ku gakiza dufite muri twe. Umuririmbyi yararirimbye ngo, aravuga ngo agakiza kiwe muri nje ngo ni nka kujya kumuraba mu mazi. Imana ishimwe. Agakiza ka Yesu kaza kazunguruka mu mubiri, kakagera mu ngingo zose, kakagera mu kuboko, kakagera mu jisho, kakagera mu mutwe, kakagera mu matwi, kakagera ahantu hose. None waza wumva haba n'amakuru ukayumva neza, ukumva uko abandi bataza bumva, wareba n'amaso ukabona uko abandi bataza babona, kubera ko ahantu uhagaze. Naratangaye, iyo wubatse ugahagarara ku rutare neza, uza ubona wewe ugutandukanye n'uko abandi. Ndibuka abagabo babiri bagiye gutata igihugu, bari bagiye ari benshi, ari 12, ariko babiri bo bagaruka ibo babonye ugutandukanye n'abantu 10. Bose 10 ribona kimwe, kubera ko ridahagaze ridafite isho rihagazeho, rihagaze gusa kubyo babona, kubyo bareba gutya n'amaso. Ariko abandi bo bahagaze ku rutare, bavuga ijambo ritangaje, baravuga ngo bari abantu twababonye uko babavuga, uko twe twabonye gutandukanye nuko, nubwo ariko bameze, ariko twe nimba Imana itwishimira, twabonye tuzobajya nk'imisigo, kubera kuko bizeye aho bahagaze. Umuntu ushobora, bitewe n'aho uhagaze, ushobora kubona iki, njewe nkabona iki, bitewe n'aho uhagaze. Nigeze kumva urugero rumwe, ariko n'urugero none ntibyabaye. Umugabo n'umugore bari bicaye barebana, umwe yicaye hari undi aha, imbeho ibasha hagati.
umwe aravuga ngo imbeba imuciye iburyo undi atoyesha ibumoso undi aticiye iburyo aticiye hano ibumoso aticiye iburyo undi aticiye ibumoso barabipfa ariko ngo baje kureba basanga bitewe n'aho uhagaze ubona bitewe n'uko uhagaze kabisa aho uhagaze niho niko uzobona ibyo urimo ibyo uzoza ubona uzuhindura ntabwo ari ikibazo cyo guhindura ibyo ukora ntabwo ari ikibazo cyo guhindura ahubwo hindura aho uhagaze Imana ishimwe amen amen aho kwiri guhindura ibindi bintu byinshi ushakisha ahubwo uhindura ahantu uhagaze birashoboka ko uhagaze ahantu hatari ku rutare n'uhagarara ku rutare nibutse umuririmbyi wavuze ngo Yesu akiwa enzini mambo yote sawa sawa nimba warahagaze ku rutare nukuri ibintu byose uzoza ubibona neza ariko nimba udahagaze ku rutare ibintu byose uzobisitaraho uzoza usitara kandi nta kindi kizositaza abantu ni ugusitara ku ijambo ry'Imana ni ukubona ijambo ry'Imana bakarisitaraho bakarigongaho ugapukura banyuraha bagapukura banyuraha bagapukura banyuraha kubera iki kuko nibuye risitaza n'urutare rugusha ariko kubaruhagazeho neza bazababona ibintu byose bimeze neza bakabona ibintu byose ko biragenda neza bakabona ibyo abandi batazababona kubera ahantu bahagaze bakabona bakumva ibyo abandi bantu batazabumva abo bantu bazabumva ibyo abandi batazabumva bakamenya ibyo abandi bantu batazabamenya ndibuka Elisa yari afite umugaragu we Gehasi ngo buce ingabo zirabatera zirabagota Gehasi we ntiyari afite ibindi nta handi yari ahagaze iwe gusa yari azi ngo ni umugaragu ko arakora ibyashebuje amubwiye Gehasi ngo agire gutya yitera hejuru abona ingabo zabagose abwira shebuja bati turashize shebuja yari ahagaze ku rutare Imana ishimwe amen yari ahagaze ku rutare yari ahagaze ku ibuye rikomeza imfuruka aramureba aramubwira ngo ikibazo ufite si cyo kibazo ikibazo naho uhagaze ntubona nturi kubona wewe kurabona abasirikare bangahe ariko ntubone Mana muhumure ndasaba ngo umuhumure nawe abone ngo abone ibitangaza abona amagare n'amafarashi byo mu ijuru bibagose aratangara ni ukuvuga ngo ibi tuba duhura nabyo bikadutera ubwoba bikatujugumisha tukibaza tugatangira guteshaguzwa abandi bagatangira kuvugishwa ibintu byinshi biterwa n'aho buri muntu wese ahagaze mureke duhindura aho duhagarare ku rutare uru rutare abantu baruhagazeho Bibiliya y'Icyongereza iyo izivuga ngo ntibaza no stumbling ntibazositamburinga ni ukuvuga ngo ntibazonyeganyega nka kujya muzamubona iyo umuyaga uciye mu duti dutoya ukuntu uzutunyeganyeza cyane kuriya ni kubaza bita ngo ni ugusitamburinga ariko ngo abahagaze ku rutare ibo ntibaza basitamburinga ntibaza banyeganyega nubwo umuyaga wuhuha ibo baguma bahagaze bari bahagaze nta kibahindura nta kibanyeganyeza ntibazonyeganyega ntibazotinya ntibazogira ubwoba ntaco kibanyeganyeza ntaco kibahindura kubera ko bahagaze ku rutare amen mureke ubuzima bwacu twige ibintu byose muri iyi minsi nasobanukiwe ko ari ukubyiga nimba tuba twiga ngo rimwe guteranya na rimwe ni kabiri bakabidusubirishamo twagaze tugira n'indirimbo ya alphabe tukaririmba tukayigira indirimbo alphabe kugira ngo tuyimenye twokwiga no gukurikira Yesu
twokwiga no guhagarara ku rutare n'ibindi nabyo twobyiga tubyize twobishobora twize birashoboka. Imana ishimwe. Amen. Nigeze kumva umugabo umwe avuga ngo iby'ubukirisitu ngo birananiranye ariko ntibiyoberanye. Ni ukuvuga ngo biratunaniye ariko ntitubiyobewe, ntituyobewe icyo twokora, ntituyobewe icyo uko wogenda urakuze. Uburyo uhagarara ku rutare ubuzima bwawe ukabushinga ku rutare urabizi, ariko birananiranye. Ariko rero nubwo binaniranye hariho igishoboka ni ukubyiga. Nta kintu kiza gishoboka umuntu atacize. Ikintu cyose ni ukuciga ukiha umwete ukavuga ngo ngiye kwiga uburyo nohagarara ku rutare. Nanje kazasuzugura nkabona ibyo abandi bataza babona, nkumva uko abandi bataza bumva, ngakora uko abandi bataza bakora kubera ko mpagaze ku rutare, ngatandukana n'abataruhagazeho. Ubu ikibazo kihari ni uko gutandukanya abahagaze ku rutare n'abataruhagazeho biri mu kugora, biri mu kuyoberana, ukabireba ntumenye gutandukanya. Ariko bavandimwe, mureke turebe ukuntu twomenya guhagarara ku rutare. Mu by'ukuri umuntu wahagaze ku rutare ntazanyeganyega. Imiraba iziza yego nibisanzwe. Ndibuka ejo twavuze hejuru bukeya hejuru ya Yobu. Yobu iwe yarahagaze ku rutare. Imiraba iraza, umuyaga urahuha, ibintu byiwe byose birashira, n'abana be barashira. Ibintu yarazi ngo ni ubutunzi, afite ibintu bikomeye, afite abana, afite abagaragu, afite indogo, bafite amafarashi, afite ubutunzi. Bishira umunsi umwe bitaraganyije, Satani irabitera byose, umunsi umwe birashira. Ngo birangize gushira yarahagaze ku rutare, ngo akomeza ibyishimo byiwe, aravuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntaco nambaye. Impamvu yamuteye kuvuga ibyo nuko yarahagaze ku rutare n'amaguru yombi, ahagaze yizeye. Ngo arangize ntiyarekeraho, umubiri urarwara, arababara cyane, agera ahantu azoza yishimisha urujo, ariko ntiyatinya. Aravuga ngo si umubiri gukomereka no kugwara no kubabara gusa, ahubwo uyu mubiri wanje numara kubora, Imana ishimwe, nzamwirebera n'amaso yanje atarayundi. Ngo ahubwo umutima wanje ko ndumva wamazwe n'urukumbuzi, nakumbuye ko numva mfite n'urukumbuzi. Umubiri wanje umaze kubora uyu, apana kugwara gusa. Avuga irindi jambo ngo nubwo Imana yonyishira yonyine ikazi kanyica, nzarinda pfa kizeye. Amen. Kubera iki? Kubera ko yarahagaze ku rutare. Twovuga abantu benshi, inshuti ziza kumumwaza, umugore wiwe, umuntu wa mbere basangiye wenyine nawe amuvamo, ariko asigara wenyine gusa. Aravuga ngo ukwizera kwanje ndagukomeje. Kwizera kwanje ndagukomeje, sinzemera ko ndeka. Kubera impamvu ko yari afite kwizera guhagaze ku rutare, kwizera gushinze ku ibuye rikomeza imfuruka. Ibuye rikomeza imfuruka niryo ryatoranyijwe ryonyine, nta rindi buye ryatoranyijwe keretse Yesu wenyine. Niryo buye ryatoranyijwe kandi ritoranywa gutyo, ryaranzwe, ariko riratoranywa n'Imana kandi rihabwa agaciro kenshi. Riravuga ngo iri niryo rifite agaciro. Ejo twabaye nk'ababivugaho, agaciro kayo nuko ritavanze, ritarimo akantu k'imvange. Kuri iyi noro iyo bazivanzemo n'utundi tuntu, nubwo bazavuga ngo intoro zigira agaciro, ariko iyo bamaze kuzivanga agaciro kaza kagabanuka. Bazatwika nimba byari ibiro 2, utunane tugashira, tujya batwika hagasigara ikiro kimwe. Kera nimba wari wabiguze $100 ukagura 50, kuko kera byavuyeho n'urugero.
ariko yesu iwe ntiyavangiwe n'akantu na kamwe, nico gituma ari uw'agaciro kenshi kenshi. Amaraso yiwe ni ay'agaciro kenshi kuko nta kintu kivanze kimurimo. Twubatse kuri ubu tuba dufite ubugingo bwa none, dufite n'ubw'ejo hazaza. Bavandimwe, babyeyi bacu, ndabasaba ngo twubake ku rutare, twubake ku rutare. Umuririmbyi aravuze ngo nkomeze nje niringira amaraso y'umukiza, nikomeze ku rutare, ngo naho ahandi hose kujya tuba tuhabona ngo ni umusenyi. Ni ukuri ni umusenyi, haza hashira hakavaho. Hajya ahandi hose tuba twizera tukiringira bijya bindi byose, ni umusenyi, ni umusenyi. Uwo kwiringirwa n'umwe gusa, umusingi ukomeye ukomeza imfuruka, ni Yesu Kristo. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Amen.